Bulgakov je rođen 1891. godine, preminuo je, kao što sam rekla, 1940. I već iz ta dva podatka mi znamo da je on živao u jednom izuzetno turbulentnom periodu istorijskom, da je bio svedok i Oktobarske revolucije i Prvog svetskog rata, ali eto, šta biste vi izdvojili iz njegove biografije kao ono možda najvažnije i što bi potencijalno čitaocima moglo da da neku vrstu ili orijentira ili, kako da kažem, da se bolje upoznaju sa njegovim životom kako bi bolje shvatili i njegovo delo? Pa kada me to pitate, možda bih mogla da kažem da je on bio lekar. Zašto to ističem? Zato što je to tradicija koja se uklapa u Čehova, Veresajeva, koji je inače bio prijatelj Mihajla Bulgakova, i ako hoćete dalje imamo i Vasilija Aksionova, koji je takođe lekar po profesiji, a zapravo pisac. I može biti da je to doprinelo tome da Bulgakov sagleda u celosti čoveka i da zapravo sve ono što ga je zanimalo, a što se tiče predodređenosti čovekovog postojanja, racionalnih sposobnosti, odnosa čoveka i svetine, da je sve to zapravo se izdvojilo kao njegov put stvaralački od samog početka, gde je on spaja u sebi i nekoga ko sa medicinske strane poznaje čoveka i ko sagledava čoveka u najrazličitijim istorijskim okolnostima. A te okolnosti, kako ste vi lepo naglasili, jesu bile turbulentne zato što se to ticalo i Prvog svetskog rata, to se ticalo odmah potom i revolucionarnih zbivanja, njegovih simpatija naravno za Belu gardu i njegovog kretanja kroz literaturu koje nije bilo nimalo lako, s obzirom na to da je njegova pozicija pisca koga zanima slobodna ličnost iznad svega bila osuđena na neki način na propast zato što se nije priklanjao ni jednoj strani, ni jednoj književnoj grupaciji i samim tim je bio na udaru i otuda između ostalog i njegov kratki životni vek. I on početkom 20-ih potpuno napušta lekarsku profesiju i on ulazi zapravo u pozorišni život Moskve. S obzirom na to da je on rođen u Kijevu, kako on uopšte stiže u Moskvu, kako dobije taj angažman u pozorištu, jer mi se čini, često se čuje da je Bulgakov bio nepoznat za svog života, ali tih 20-ih on nije bio toliko nepoznat. Ne, taman posla, nije bio nepoznat zato što on već u Kijevu objavljuje svoje feljtone, pripovetke i onda u Moskvi, zato što tamo ima i rođake, on tamo boravi i zapravo tamo je sa svojom drugom suprugom Ljubav Belozerskom, prva je bila Lapa, i tamo će sresti naravno svoju treću životnu saputnicu s kojom će ostati do kraja, Jelenu Bulgakovu. I 20. godine su zapravo ključne za Bulgakova, jer od onog trenutka kada se on našao u Moskvi, a to je sam početak 20. već od 21. on živi u centru Moskve, nedaleko od Hrama Hrista Spasitelja, u žiži je književnog života i naravno pozorišnog života, zato što on piše svoje prve drame i one se izvode. Za njega je posebno zainteresovan MHAT, znači Stanislavski, i Stanislavski je zapravo njegov režiser, zapravo na onaj način na koji je Stanislavski bio i za Čehova. I ta vrsta poetike je bila ključna za Bulgakova, međutim, sticajem različitih okolnosti i pre svega političkih, mislim ovom prilikom na ukaze koji su stizali od partije 25. godine, na primer, bila je doneta rezolucija o politici partije u oblasti književnosti, mnogo šta se menja, pa će tako 29. godine njegove drame biti skinute sa repertoara, 3 njegove drame, Zojkin stan, Dani Turbinih, drama o Molijeru, i to je zapravo jedna prekretnica u njegovom životu, jer i to je već Bulgakov koji je počeo da piše Majstora i Margaritu. I tu se mnogo šta menja, on se zapravo prvi put obraća u pismom Staljinu, gde postavlja pitanje ili da ga puste da ode van
granica zemlje, jer se njegov brat Nikolaj nalazio van Sovjetske Rusije, ili će te drame biti vraćene. I tu se kaže da mu je Stalin odgovorio, pa zar smo vam već dosadili ako je to taj telefonski poziv koji je usledio posle pisma. Tako je i zapravo... Njegov odnos sa Stalinom, to je nešto što se uvek ističe u njegovim biografijama. To se ističe zato što je na kraju ta drama koju je on objavio Batum, odnosno Batumi, grad na Crnom moru i prostor, znači Gruzije, Abhazije, gde je zapravo odakle potekao rodom Stalin, jeste zapravo vezana za odnos majstora, mislim Bulgakova i Staljina. I taj odgovor koji on dobio, gde on ostaje zapravo u Rusiji, jako je tada prvi put spalio prvu redakciju, prve glave rukopisa Majstori Margarite 30. godine i to naglasio u pismu da je u kaminu spalio, čime zapravo podsjeća na Gogolja i na uništavanje drugog toma Mrtvih duša. On zapravo time će postati na neki način primer i Ahmatovoj u trenutku kada ona bude u nemilosti, odnosno kad joj bude sin u logoru, a muž takođe, zatočen, Nikolaj Punjin, istoričar umetnosti, i ona će se obratiti takođe pismom, ali pre toga konsultujući Bulgakova na koji način uopšte razgovarati sa ljudima koji su vlast.